Ngate hadu mentah ni ngan ong ipi ngamla on mudur ya ngajeng klat doktor kisun kan thang men siam dei syur bakah ngan ong ipi ngate ngamla ban pediang ni kan ni ka jingja ni kan tong bangan ong kumno pan mla di era matang kawe hi bang asusi kalong kumni kan namar ba kibrio ki yap mentah ni ki yap kram tip ya kadau kadu kadang su yap kutu am mana du nongkong la de ong new vaksin am bali bangam tre ara tadap new vaksin amdar mano keno ikani kata basisya am bade na new vaksin am amdar la tentang subitar bahada namar da dei bakta sisya new onjat vaksin am kani kam de syur kamon blai kala de bi kamon brio upat dengan turang uang baka jingjab jung Dr. Ki UMP jungi National Parliamentary Constituency kala bandai ka jingta jung kadawai injek coronavirus ubat dengan turang ulah subas neu ya ka jing injek coronavirus namar bun ki bre mentar ki syap la kayap klem padai por nadu bai injek corona ubat dengan turang ulah kentu ya ki temen ki kro lane yanuru ki batersan ki thit ki jaw ki ketiki ki jat bakin di da ka umsuk jaw men stebat men mit nang makan sakno ya kabi jong kadawai injek corona ubat dengan turang ulah ong susu lara dai baka ta na kadawai injek lane vaksin kam dai syu kamon jung blai ndre kala dai kamon jung breu di tip ngate hadu mentah ni ngan ong ipi ngamla on mudur ngajeng klat doktor kisun kan thang men siam dei syur bakah ngan ong ipi along tik masyu pen kemen tang siteng por kumtu ira don jekermen ti ngate ngamla ban pediang ni kan ni ka jingjab ni kan tong bangan ong kumno pan mla di era matang kawe hi bang asusi kalong kumni kan namar ba kibrio ki yap manta ni ki yap kram tip ya kadau kadu kadang su yap kutu am mana du nongkong la de ong new vaksin am bali bangam tre ara tadap new vaksin amdar mano keno ikani kadau basisya am bade na new vaksin am amdar la ki darab jot be yakni ka ai ka ba pitip hakani ka jingle jong kani ka government am ka menta kani sarkar MDM ngang ong pi ngamla ra ban tiang ka ai ka bala deb jah lockdown ka ai ka jing pon bor ban ai vaksin ni kibrio am ka jing force kibrio am ngam ban pediang ni kani na ka da pitip along thik kumba iki basida bar ki bului am asule tomet namar bale kani kam namar ba habang pulai ke Bible am ko amdei de blei batha ke jing yap de breu khat jing yap asko thu ba kani ke jingle borobor am kalong be ban khangak ki breu ba yaj bet bat be sida na ta da am ke jing penbor ban ai injek vaksin am ka ai ke jing kit kli pede jong kini ki breu ki bakanto ya ki breu jungi ban ai vaksin bat ki ba penbor ya ki breu jungi ban ai vaksin na kani ka da ngapor lockdown ngosoong penbor ni mamliam rong ngan ya soy hos tamkut ladang ayap ngahadin sausem sansnem kamut pi pihak penbit penbiang ikon ke tengah juga nah kani kan kedau bangang ong pi tiap unong syun udah binong syun ngatingan ong pi nong syun udah binong syun pida wan sakat no konoru am ngangan ong pi nong syun udah binong syun nomor sisin baki salas nio tmus nio ani ki krans nio ngangan ong pi ngate ngamsuk lah namar ba katuga jingle kumne manakani lockdown babon kis ngosi ba bat ka jingyap jong kita men ngan ong ipi ka jingyap jong kiri orang ba ka jingyap jong kita men nakani gajat belu jungi nei amdan mano ma banut usaha we kani ka jingle na kata kada ngan ong ipi kaleng ka perthei kamut manta ki penki namar ka jingle don bor jong bidong sencha ka perthei wat kari Iran wat kari Amerika keleng kamut kiale persya ya kini jingle don bor jing dong secar andre kini jala jungi ngangan ong ipi ngia keren bet ya kata ka jinget ngan ong ipi aduh mentakin kim syai ka perkat perdan kim snoto bri jungi ngi pelen ya to ka absent file ba mentaki dawai kini ki briu ki ba don ka bor wat apo India mentai ka jingle jung modi
Ngi hang ni haranga jing kos ni ubay amdan menu betip war kitu ki batip ni bom bi sentur kum ni kim kran jing sisa kani kari penpang men kari ka e ba ngangan ongi pi balai bakaja hadukan ni kani kita laju ni amdan ni kita ki polisi trekam la ni ki aj ban trekam nadu ka pule putih nad ka song man nadu ka sumar sukir nadu ka bha kam hajam adang ikran amdan ni era tang ba hadu mentangang nung pi sat ba nalor ba kadon jekerman ai ba unu MP jongi am ngan ong pi ngatrai ani ngamla syun mudur ngasongsi jubor kemen nak tera wangan dalet ru ngan ong pi ngamla ra klem jau man nomor ka bor khoj am kabalong pengkemen tang sitengpor am ngasih mudur ngong try lasali sisngi nada nuan by election try ngila try banyo biang sa uwe u doktor kisun kon nada ngila banyo subu ngila banyo u bakham baha susu e katar ngi tep tang bahan rei ke ba manta ban ong ban kelet jenat mla ki kinuksa ki bala pen i hangi am ngang ong pi cuma syur baklet 4 dan MP sisa ngan ong pi uban nut ban keren kumtu apa parlimen ni hadu par khoj ngap jan zakini bar khoj sirong tang sidang por ya kilinyo na kata ule mudur ki bor khoj ki babahan rei jar khongpong le andre wala katar don jik mundur jikermen ni don poi sup poi san duar jung blei ki bor khoj ke bangi ki breung ngimla mudur hab hon la kahun namar pa ngate ngaperkhat hel de morweng ong ipi ke jingyap di temen ki pro ta am kidan ru ki ba supang la kapang kumtu along pang ring kumtu am tenga nasikon tui kato ka nengot ngol da pi skoto bakalong kumta dalong tersan ki kijate yele am bam no so jau dan di tung so jau mestep man miet kenang ba kan khut tu ka rong jong tu ka injek vaksin namar ba haka so jau te ngangan ong pi wat kabi ru kamla menteri kan nakani kada ken banga ong pi teng subitar bahal ya namar da dei bakta sisa nu onjak vaksin am kani kam dei syur kamon blai kala dei bi kamon brio namar beli bar khoj ni mani namar bal da ngabu jeng keli ki brio kujungi teng ha bak syong set klebi tam kinang kena le kemut teng ki pendom pen bitar am da ngabu jeng keli kimla pan jupa ong wan syua kajat benriu ni wan syua kan yam wan syua kajat benriu ni wan syua ka balang wan syua kajat benriu ni wan syua ka kur wan syua kajat benriu ni wan syua ka hima